Byifashe gute muze aho ngaho iwanyu mu Rurambo ngo amasaha isasu ryatangiye? Amasaha munani. Koko tubikesha abaturage bari muri kano gace ka Rurambo bagabweho ibitero uyu munsi ku masaha ya saa munane. Umva uko urugamba rwagenze. Uyu ni umuturage uri mu Rurambo wabashe kuvugana no mu Kirambi TV1 kurikirana amakuru yose uko imigwano yaje kugenda. Nkuko twagaze tubabwira amakuru yacu ko mu Rurambo inyeshamba za Mayimayi FARDC ndetse n'abarundi bakomeje gutegura ibitero ku mihana y'abanyamurenge batuye hariya muri kariya gace barindiye umutekano natwigwanaho MRDP muri kariya gace. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umuturage wa hariya mu Rurambo atubwira uko bimeze. Muraho neza? Turaho munyamakuru. Byifashe gute muze aho ngaho iwanyu mu Rurambo ngo amasaha isasu ryatangiye? Amasaha munani. Umwanzi yaje ku munsi w'ejo bundi n'akahiti. FARDC na wazalendo na FDLR nyine bivanze n'abarundi. Ndakumva komeza ko ndakumva. Cyane nyine hariya bashira amakaye yabo amadifensi hariya hejuru y'amasango ahantu ni kuri Kirumba no mu mazi na Rudefu. Abandi nyine mu irembo rya Majaga niho bari nyine muri iyi minsi ibiri. Yego. Habaye mu masaha rero ya saa munani bagengura nyine amatente yabo baradivasinga nyine kubera ayo masaha ya saa munani kugeza aya masaha hari intambara kabisa ikomeye cyane. Intambara yabereye he hagana he neza? Intambara ubu ngubu kirabera hejuru y'ahantu ngo yitwa Rwikubo ahantu kuri Bineke mu Irango. Intambara yayibera kabisa ni ukuvuga ngo ni sheni imwe na Rudefu nyine hariya hejuru y'Irango nyine uzorera muri biriya bice birangiza amasango nyine. Urebye amatente yabo bari benshi? Bari benshi kabisa, bari benshi cyane mu Turango katumye bari bafashe amatopu manini ane nyine bari banyuzuye bari benshi kabisa. Abarundi bo baragize igihe bari aho ngaho? Barundi twabavugishije ku wa mbere nyine tuja kubabaza nyine icyo bavuga kuri icyo bitero. Nibo baratubwira ngo ni abasirikare ba FARDC ngo baje ngo gushyira amapozisiyo yabo mu masango. Twe tubabwira ko dufite amakuru avuga ko bazamutse bafite nyine kwiyunga na Mayimayi ndetse nabo nyine abarundi ngo badutere igahoro. Ubusanzwe umutekano wanyu wari umeze gute? Nubwo kuri twari tumeze neza twe nta kibazo, abantu baremaga kuko twari dufite agasoko kafunguwe n'abo barundi nyine ahantu ngo ni mu kazi rimwe. Abaturage bose baremaga rwose nta kibazo, bakaja mu mirima yabo bakagura n'abafurero. Ni ukuvuga ngo twe nta kibazo cyari gihari muri iyi minsi twari dusa n'abatekanye. Gusa nyine tumaze kumenya amakuru yabo ngabo nibwo nyine abantu nyine batangiye guhungisha inka zari hafi ya za Majaga n'iriya za Rwikubo bazigiza hino nyine. Reka tubihanganishe. Amasaha tuba tuvugana kurema intambara irimo kabisa ko hari intambara iremereye. Reka tubihanganishe mukomeze mwihangane kandi twizera ko amadubu akora akazi aho ngaho umutekano kwaza.